Shalom, selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima calo hitarigapan sigano pari batta bani panorang sogot nerion pasada hita kurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih sombah kunur nami hubamu Tuhan. Bani bagal ni pangidopimu huban nami bani panorang sogot nerion. Boyhan nami puho horas-horas. Aganu panin pita halani bagal ni idop ni humu. Asibay na siyol ipukah kanami horja nami si ganu pari. Patugukam pangarapan rosya porsayon nami. Marhiti hatamu nama pasingin. Ase tongtong hatamu in nagabi onjolan ya porsayon nami. Ibagas kuran nakmu to Diyos Kristo nami jalam rapakon tonggo nami on. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan to Diyos Kristus. Ijapen na siyang marayan bari panorang sugot neriyon. Naboy sisihan nami marhiteo ni channel YouTube on. Rigapan si Ganu Pari Bata bani panorang sogoton Senin tanggal 24 April tahun 2020. Aima tersurat bani buku Galatia bindu 4 ayat 7 nama katahon sonon. Ase sing beja bolon ham tapi anak do. Tapi angko anak lancar panean ma marhite nai bata. Taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo langong gahita mandopakon bahasa penggahita gabi jabulon ni halak nalegan. Totu maul tumangdo mangartihon ahado hasurungan ni anak marimbang jabulon. Halani ay maningondo parlubi ibutuh kita sonahado budaya perguluhan ni jabulon itong-atongan ni bangsa Israel bani panurang ijia bahasa jabulon langdos songon pembantu rumah tangga. Anggo pembantu rumah tangga adong ope hak ni adong ope upah ni. Jana boy ope ia menawar sadia gabi upah ni tapi anggo jabulon ia ituhor jana hak ni sengdong tuan ni do na mengatur perguluhan ni. Jana boy sobuton anggo jabulon makorjahon horja dohasa ia sengdong hak ni i rumah atape bani guluh atape bani rumah tangga ni tuan. Ay maase marhiteo ko ni surat ni on hubani Kuria Galatia. Apostel Paulus yol pasingat kon Kuria Galatia bani panorang ijia bahasa silia lang de jabulon. Halani jabulon pita iparentah tuan di do makorjahon horja. Jabulon seng si parhak bani artan ni tuan ni. Jabulon pita makorjahon na ibotoh ni do hasa. Halani ahana ibotoh tuan ni lang ibotoh ni. Tapi anggo anak si panean do iya bani artani bapani. Jana anak ibotoh do ahana gabe sura-sura ni bapani ibagas perguluhan ni. Ay maase selaku anak kita ilobe-lobe ni nebata maningon do HP ni hita ibagas malas niuhur makorjahon horjata si Ganu Pari makorjahon titah ni nebata makorjahon ahana gabe harusuni bapata ibagas parguluhan ta si Ganu Pari. Alania aha nagabe artani bapata ay duhuma nagabe artata. Artini ay si parhak lohita bani aha na dong bani bapata. So naima perguluhan ta bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ay maase sifat atape mental jabulon maningon daw hubata. Mental isuruh-suruh, mental igilay-gilay, mental iancam-ancam, mental imarah-marahi,
Asi makurjahon na mader maningon do may humbata. Maningon do HP ni ibagas na makurjahon horjata si gano pari jenges diar halani mangahap kita. Anak ni batado kita. Sedo jabulon kita. Artini ay sebagai anak maningon do idah kita hakta ilobe-lobe ni nebata nebatado na mangondoskon ay hubata. Asi ibagas hasurungan ta ay maningon do pataridah kunon ta hisah ni uhurta. Laho makurjahon na madear. Ase sing halani mabiyar hubani halak na legan. Sedo halani mabiyar hona hata. Sedo halani mabiyar irisay hita. Tapi halani tubuh humbagas uhurta. Malas tumangdo uhurta. Makurjahon hata ni nebata. Halani anak janah sipanian hita. Ibahin nebata. Bani haganupan arta nalangra masedain. Ay maase porenya petongon nasiol si urja hononta. Nasiol si paraya konta. Ibagas gulukta si gano pari. Ibagas pangidangyonta. Ingat hita ma. Anak do hita. Sedo jabulon halani ay. Pataridah kon hita ma. Hasurungan ta huma. Selaku anak ni nebata. Ibagas na makorjahon ganup horja. Ibagas na maranggihon ganup horja. Ibagas na mangidangi. Sunay huma age. Ibagas na makahulongi hasoman jolma. Salinari patarida hamma hasurunganmu selaku anak ni nebata. Halani anak doham sedo jabolon. Amen martong kumakita. Ajari ham hanami tong Tuhan ibagas pargulukan nami on. Ase jonam tongon ibagas apa pikiran nami. Anak mudo hanami tongon Tuhan. Jana sipanian do hanami bani haguluhan si sadoka ni dokani. Halani ay. Ya somalhon hanami madiri nami. Ibagas sisah ni uhur. Ibagas malas ni uhur. Ibagas haringgason na kumbamu tong homa. Laho mambalosi hatamu. Sunay homa age. Laho makorjahon. Korja nami si gano pari. Dumu hubani harosum ni uru. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Jolam manami rapakon tonggo namion. Amen. Oras bataganuban. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Martambah-tambah matongon malas ni hurta. Ibagas ganup horjata. Halani anak do hita, sedo jabolon, ase patalar hita mahasurunganta selaku anak ni nebata bani ganupan horja namadear. Shalom.